ndabasuje mbaye kaze kuri Chabi Sport amahoro y'Imana abane namwe abo mwese mu bice bitandukanye mukomeze kugubwa neza ndetse no kugira igicamunsi cyiza. Reka makuru yacu y'imikino y'umunsi tuhereye mu gihugu cy'Ubwongereza aho hatangwa mu ijoro ryatambutse ibihembo ku bakinnyi beza bahize abandi umwaka washize w'imikino muri Premier League 2023-2024. Phil Foden wazaga guhembwa n'ubundi igihembo nk'umukinnyi mwiza wize abandi mu mwaka ushize w'imikino ahabwa igihembo bitse kandi ibihembo bitorwa n'abakinnyi ba Premier League arimo bagenda batora bagenzi babo. Umukinnyi Cole Palmer agahembwa nk'umukinnyi mutoya wa Premier League mwaka ushize ahigitse abakinnyi batandukanye barimo ba Garnacho ndetse n'abakinnyi ba Kobe Maino. Akaba aserukiye ikipe ya Chelsea yasoje ku mwanya wa gatandatu ariko yaratsinze ibitego bigera kuri 22 byose muri season ishize ari na season ya mbere mu ikipe ya Chelsea. Baje no gutora abakinnyi mu mwaka mwizamu harimo umukinnyi David Raya, imbere ba myugariro bari Virgil van Dijk, Gabriel Magalhaes ndetse na William Saliba. Hagati mu kibuga harimo Declan Rice, akabamo kapiteni wa Arsenal Martin Odegaard, akaza kubamo Rodri akarimo kinaga hagati mu kibuga. Imbere ba rutahizamu harimo Phil Foden agakinana na Ole Watkins n'umukinnyi rurangiranwa Erling Braut Haaland ndetse n'umukinnyi ukina kuri kabiri bamwita Kyle Walker. Akarimo bakinnyi 11 beza Premier League baje kuba batora bashira hanze mu mwaka ushize w'imikino, mu gihe umukinnyi kapiteni w'ikipe ya Arsenal bita Martin Odegaard baje kumuha interview akishima ariko akavuga ko bidahagije we yakabaye abona ikipe Arsenal kuva ku mukinnyi wa mbere kugeza kwa 11 bose bakabaye ari abakinnyi b'ikipe ya Arsenal yiganje kuko ifitemo abakinnyi batanu bose. Kwigarukira mu transfer ikipe ya Manchester City ikaba imaze kumvikana n'umukinnyi ikipe ya Manchester City ikaba imaze kumvikana n'umukinnyi witwa Eric Gundogan, uyu mugabo umaze kuba atandukana n'ikipe ya FC Barcelona mu masaha ashize ya mu gitondo akaba yamaze kuba anasezera ku bakinnyi bakinanaga mu kipe ya FC Barcelona. Hakaba hasigaye gatoya cyane wagaruke mu kipe ya Manchester City dore ko uyu mukinnyi yabanje no gutangaza icyumweru gitangira ko asezeye no mu ikipe y'igihugu de Mannschaft. Naho ikipe ya Liverpool ikomeje ibiganiro muri iki gitondo nibwo yakomeje ibiganiro bivuga ku muzamu w'ikipe ya Valence ndetse n'ikipe y'igihugu ya Georgia bamwita Mamadashvili. Uyu mugardiye akaba yamaze kuba yumvikana ibizamugendaho ku ruhande rwiwe ndetse n'ikipe ya Valence ikaba tayari iri kumvikana n'ikipe ya Liverpool ngo bareke kuri $30 uyu mukinnyi yaba umukinnyi wa Liverpool ariko akazaza muri sezo itaha akabatijwe mu ikipe ya Valence n'ubundi asanzwe akinamo. Naho umukinnyi witwa Armando Broja kuva mu ikipe ya Chelsea Football Club, uyu mukinnyi nawe akaba yamaze kuba yerekeza mu ikipe ya Ipswich Town, akaba yamaze gukora medical test mu ikipe ya Ipswich Town itozwe n'umutoza witwa Kieran McKennie. Akaba yamaze kuba kuri $30. Uyu mukinnyi azagurwa umwaka ariko arabanza ajyeyo nk'imizanyo, harimo itegeko ry'uko azagurwa umwaka utaha ajya abo umukinnyi uhoraho w'ikipe ya Ipswich Town yazamutse mu cyiciro cya mbere uyu mwaka muri Premier League. Naho ikipe yo mu gihugu cy'Ubutaliyani ya Como itozwa n'umutoza witwa Cesc Fabregas akaba anafitemo imigabane muri ikipe wayizamuye mu cyiciro cya kabiri umwaka ushize w'imikino akayigeza mu cyiciro cya mbere aho azaza gukina Italian Serie A. Akaba ashaka abakinnyi batatu bose, akaba ari umukinnyi Sergio Roberto wahoze ari kapiteni w'ikipe ya FC Barcelona kuri ubu akaba ari free agent, ndetse n'umukinnyi witwa Nico Pazzi kuva mu ikipe ya Real Madrid ndetse n'umukinnyi witwa Maximo Paro kuva mu ikipe ya Manchester City. Naho ikipe ya Fulham ikaba imaze kuba yumvikana n'umukinnyi witwa Joachim Anderson kuva mu ikipe ya Crystal Palace yerekeza mu ikipe ya Fulham. Umugabo witwa David Ornstein akaba ari bamaze kuba bitangaza avuga kuri $30 uyu mukinnyi ari yagiye gukora medical test dore ko n'amakipe yose arayirondere mu gihugu cy'Ubwongereza. Naho mu ikipe ya Chelsea abakinnyi bamaze kuba bahinduranya n'ikipe ya Atletico Madrid. Umukinnyi witwa Kano Garaga yamaze kuba agera mu gihugu cya Espagne ndetse yatangiye n'imyitozo mu ikipe ya Atletico Madrid. Naho umukinnyi
wakinaga mu ikipe ya Atletico Madrid nawe akaba yagarutse mu ikipe ya Chelsea bamwita Joao Felix, akaba nawe amaze kwerekanwa mu masaha ashize mu ikipe ya Chelsea Football Club, akaba ari umukinnyi mushya akaba yigarutsemo ko n'ubundi yigeze kuyizamo nk'inizanyo mbere ya sezo ishize akina mu ikipe ya Chelsea, ariko ubu akaba yaje agasinya amasezerano y'imyaka 6 ndetse n'undi uri wa 7 ashobora kuzongeraho bitewe n'uko bizaba bigenda byisunika. Naho umutoza Enzo Maresca yamaze kuba avuga ko atafite muri gahunda abakinnyi babiri, umukinnyi witwa Ben Chilwell ndetse na Raheem Sterling. Kugeza kuri ubu ngubu abakinnyi bakaba no kwitoza ku ruhande batari kwitozanya n'ikipe ya mbere Enzo Maresca ari kugenda ategura. Umutoza Enzo Maresca bamubajije ku bakinnyi uko abona cyangwa se n'icyaba hagati ye, avuga ko we yababereye umunyakuri, akababwira ko atabafite muri gahunda y'isezo, akavuga ko cyane cyane Raheem Sterling yambwiye ko nta mwanya wo kumukoresha uhari, ndetse n'umukinnyi Ben Chilwell yababereye inyangamugayo, akabwira ko ari abakinnyi adafite muri gahunda ze mu ikipe ya Chelsea. Enzo Maresca bamubaje ku bakinnyi n'ubundi ko afite abakinnyi benshi bagera kuri 42 bose mu ikipe ya Chelsea kuri ubu ngubu, avuga ko uyu mugabo yaje kubatangaza ko abakinnyi 42 bose atazabakoresha, we azakoresha abakinnyi 21, abakinnyi bari hagati ya 15 n'abakinnyi 20. avuga ko abo bakinnyi bose bari kwitozanya kuri ubu ngubu ku ruhande batari kwitozanya n'ikipe ya mbere, avuga ko niba bafite amasezerano y'imyaka 20 batabyitayeho, icyo areba n'abazakoresha kandi nabo yabereye umunyakuri, ababwira ko abadakeneye azabakira. Chelsea ikaba yatangiye no gushaka ku isoko abakinnyi benshi batandukanye bagera ku bakinnyi 9 bose. Naho amakuru avuga mu ikipe Arsenal yo aravuga ko umukinnyi witwa Michael Merino uyu munsi atigeze akora imyitozo n'umwe kuko ari kwitegura kuza mu ikipe ya Arsenal, n'umuyobozi w'ikipe ya Real Sociedad akaba yagiye mu Bwongereza kuganira n'ikipe ya Arsenal de Ghana z'umukinnyi ushaka kujya mu ikipe ya Arsenal y'imyaka 28 ukina hagati mu kibuga. Reka dusoreze kuri iyi nkuru y'umugabo ukina ikipe ya Bayern Munich bakamwita Manuel Neuer, akaba yamaze gusezera mu ikipe y'igihugu nyuma y'uko baviremo muri kimwe cya kane cy'igikombe cya Euro, akaba asezeye uyu mu legend w'ikipe y'igihugu y'Ubudage yitwaranye na igikombe cy'isi 2014 muri Brazil. Mwakoze kudukurikira kuri Chabi Sport, amahoro y'Imana bane namwe, hasta la vista, shalom shalom.